Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Menteri Jongatanat kakoi kakhiak Sarkar Jala uba Alexander Laluhek. Ula ai ke jingkersyan yo Menteri Ketanat Sports and Youth Affairs uba Bantai Dorleng do da ka baong ba omdei ban bisyar ya ka kam Menteri tang namar ba umla ban jubab ya ke jingkeli hapo yeng dorbar thawan. Kumban sepun kan mau uba Bantai Dor shimlala ban jubab ya ke jingkeli ki balawan ra do MLA jong ka mau Sanram constituency uba Himalaya M Shangpliang ha ka bai dei ba Ketanat ya le kai ha ka dorbar sanra jong yeng dorbar thawan ka badang syukut shen. Hagajingnya keren bar ka Batisi TV uba Alhek ulaong ba watla nakaliang jongki MLA ki barang thamai ki shemjing ban le bha hapo yeng dorbar thawain hnrei ki penipat ya ki kam jongki habakile ya kendo ya ki menteri ke Sarkar Pedeng halor ban bu jingkerpat ya ki jingdon kam ke jela kam de ke ba housing kam de ke basuk ya no tam le maki ki dang tang ki minister barang thamai ban acclimatize pada sistem juga assembly ni kecil bori bukti ya kata am nama ai ban om buat biar boro ada ai dulu kelong juga ai maka kadang experience maka kami gaya lami di beliau no dia belum bagi long dah ni ban change sebagai minister ni lah penambaran sebagai menanung kata keciknya hujung long kejun kami kadang tinggi keciknya. Permit ba nak kau kalian duna kau kalian beri ki biang ha ki perform ha ke kam kita iba ke kam kejing kedua union minister ke biang yaki kejing menteri kam ke sekretari ke biang yaki kita kata don ting wan mengiru bagi I speech ni berbual ke speech ni kam long uniform ting ke long bha ting gambha kita kata it's a part of life. Am nak kalian juga tu ngambi kasong hi ke start jom start ban ngana kalian juga tu ngambi i ban long tu wati ke daw ban long ban chin start tang ta daw ngambi don daw